دو شروط اساسی گشت عمر دای تین بو اف ساله بو في موسمي او جي هر دو جرعه فاكسيني شلاي ولات عربستان السعوديه اف قرار اف مرجكي بي افي شرطي ناتشي بيت بيش رنجكي داخل نابيت عمره كار او جي فيت هر دو جرعه فاكسيني دانابن وتقال هنديش دا عمر جي بن هجده چنابيت هجده صالي وفما فوق هجده صالي وسردا درسته اما بن هجده راجي بينادن كو داخلي مملكه عربستان السعوديه ببيت ما قلت مرجع اكيد هردو قرشة فاكسيني ومرجع دويجي اكد بجن اي عمريش 18 صالي وسردا تربيت اذا هردو مرجن يتكو غلط عربستان السعودي داناين كومبانيت ما افريكا ما اعلامك یا بالاف کدی با همی کمپانیت پارزگاه دو که تقریبا نزدیکی 53 کمپانی ند پارزگاه دو که حج عمره بکار حج عمره راد بن ما اعلام آگداری آن کدی کو بهن هر کسی که هر کمپانی که وید سرپرشتیا گشتن عمره بکد به تندری الصباحی حتی هجدی و هیوی دی مجال هبید کو به تندری والگرید تصورت کم نزدیکی الدیفوان کمپانیت کو عریضه تقدیم مکرین پیش وقت تصورت كم نزيكي 25 كومبانية حج عمره بكاري حج عمره رابن بو في موسمي